Ikaze nanone kuri Ejo Heza Show, umuyoboro wanyu ukomeza kubagezaho inkuru zicukumbuye kandi zitandukanye, zibagezaho ubuzima butandukanye, by'umwihariko ku nkuru cyangwa kubivugwa cyangwa kubibera muri Kiliziya Gatolika. Kuri uyu munsi twabateguriye icyegeranyo gishimishije kibasesengurira ubuzima bw'umwe mu bihaye Imana wabaye agatangaza. Ese waba wari uzi ko yaba yarajugunywe bazi ko yitabye Imana, nyuma akaza kuvamo uwihaye Imana w'agatangaza? Kurikira inkuru yose, ntucikwe kandi tukureho urushinge rwawe. Ikaze. Muri Nyakanga 1917 umwami Yuhi wa gatanu Musinga yemeye ubwisanzure bw'imyemerere ya Gikristo, maze tariki ya 7 Ukwakira 1917 bwa mbere mu mateka y'u Rwanda ivanjiri igeze mu Rwanda. Padiri Balthazar Gafuku na Donati Reberaho baba abasaseridoti b'Abanyarwanda. Ni mu birori byabereye i Kabgayi bahabwa ubusaseridoti na Musenyeri Jean Joseph Hirti. Reka twifashisha amagambo yo mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Haranditse ngo, nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Ayo ni amagambo Yezu yasize abwiye intumwa ze mbere yuko abambwa ku musaraba i Nyabihanga. Abategetswe kujya kwigisha amahanga yose mu mwaka w'1900. Ibirenge byabo byakandagiye ku butaka bw'u Rwanda, baje kwigisha ijambo ry'Imana. Gusa Abanyarwanda bari basanganywe Imana yabo yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Abo bari baje kwigisha ivanjiri mu Rwanda baje barangajwe imbere na Musenyeri Jean Joseph Hirti, wari uherekejwe n'abapadiri, abihaye Imana ndetse n'abandi. Tariki ya 2 Gashyantare mu 1900 nibwo iri tsinda ryakiriwe n'uwari mu izina ry'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Yakiriye aba bapadiri bera mu burengerazuba bw'u Rwanda mbere yuko bakomeza urugendo rugana mu majyaruguru y'u Rwanda. Maze tariki ya 4 Gashyantare mu 1900 Musenyeri Hirti asiga mu Rwanda Padiri Barde na Paul Barthélemy n'abandi bihaye Imana barimo Frere Anselme, abaha inshingano zo gushinga kiliziya ahatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo Jean Joseph Hirti asubira muri Tanzania aho yari afite icyicaro. Abihaye Imana batatu bari basigaye mu Rwanda. Urugendo barukomereje mu ntara y'Amajyepfo. Tariki ya 8 Gashyantare bari bakandagije ibirenge byabo ku butaka bwa Save, aho bashyize kiliziya ya mbere. Nyuma bakomereza izaza mu Gushyingo mu 1900. Umwaka w'1901 tariki ya 25 Mata bakomereje ku Nyundo bahashinga Kiliziya Gatolika. Tariki ya 20 Ugushyingo 1903 hashingwa iya Rwaza. Mu Kuboza uwo mwaka havuka Kiliziya ya Mibirizi. I Kabgayi mu karere ka Muhanga naho baje kuhagera tariki ya 20 Mutarama mu 1906. Mu mwaka wakurikiyeho bakomereje Rulindo, Murunda, Kansi n'ahandi kugeza kuri Kiliziya Gatolika ziri mu Rwanda ubu. Muri Mata mu 1903 bwa mbere Save nk'ahari hashinzwe Kiliziya ya mbere, abantu 26 barabatijwe. Undi mwaka wakurikiyeho nibwo habayeho gushyingirwa imbere y'Imana, ari nabwo hatoranyijwe Abanyarwanda bajya kwiga mu seminare y'Ihangiro mu gihugu cya Tanzania.
aho yari mu maboko ya Musenyeri Hirt wari wagejeje abapadiri ba mbere mu Rwanda. Tariki ya 12 Ukuboza mu 1912 byabaye ngombwa ko Musenyeri Hirt avanwa muri Tanzania maze azanwa mu Rwanda, aho yahise ajya kuba i Kabgayi. Mu 1913 abaseminare bari Hangiro muri Tanzania bagaruwe mu Rwanda. Kuva ubwo havuka iseminare nto ya Kabgayi izwi nka Serewo, ndetse na seminare ya Saint Charles Borromeo Kabgayi zagombaga kwigamo Abanyarwanda n'Abarundi. Muri Nyakanga mu 1917 umwami Yuhi wa gatanu Musinga yemeye ubwisanzure bw'imyemerere ya Gikristo. Kuva mu 1900 ubwo Musenyeri Jean Joseph Hirt yakandagiraga ku butaka bw'u Rwanda, kugeza muri Nyakanga mu 1917 ubwo umwami Yuhi wa gatanu Musinga yemeraga ubwisanzure bw'imyemerere ishingiye ku iyobokamana. U Rwanda rwari rutarabona umupadiri n'umwe. Tariki ya 7 Ukwakira 1917 bwa mbere mu mateka y'u Rwanda ivanjiri igeze mu Rwanda, Padiri Balthazar Gafuku na Donati Reberaho babaye abasaserdoti ba mbere u Rwanda rwabonye. Ni mu birori byo gutanga isakaramento ry'ubusaserdoti byabereye i Kabgayi, maze Musenyeri Hirt Jean Joseph abagira abapadiri ku mugaragaro. Kuva ubwo u Rwanda ruba rubonye abasaserdoti b'Abanyarwanda. Padiri Balthazar Gafuku na Padiri Donati Reberaho ni bantu ki kugeza ubu? Padiri Balthazar Gafuku yavutse mu mwaka w'1885 avukira Izaza muri Diocese ya Kibungo, ubu ni mu karere ka Ngoma. Yabyarwaga na Kamurama na nyina witwaga Nyirahabimana. Naho Padiri Donati Reberaho uwo igihe yavukiye ntabwo kizwi neza, gusa ni hagati y'umwaka w'1894 ndetse n'1895. Avukira Rubona Isave, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Yabyarwaga na Semihari na nyina Nyirandekeye. Padiri Reberaho yabatijwe tariki ya 19 Nzeri 1903 maze ahabwa izina rya Gikristo Donati. Umubyeyi we w'abatisimu yabaye Alphonse Mbonyigaba. Mbere yo kwinjira mu iseminari nto, Donati Reberaho yabaye umukatejiste n'umufasha w'abamisiyoneri. Muri Nyakanga mu 1904 Musenyeri Hirt yakiriye Gafuku, Balthazar na Donati Reberaho n'abandi basore barimo Joseph Bugondo na Pierre Ndegeya mu seminari ya Hangiro i Bukoba muri Tanzania. Aba bombi seminari nto bayize kuva mu 1904 kugeza mu 1909, kuva mu 1909 kugeza mu 1910 bize filozofiya, naho mu 1910 kugeza mu 1913 bize teolojiya. Balthazar Gafuku yahawe ubudiyakoni mu Kwakira 1916. Ni mu gihe Donati Reberaho ahabwa ubudiyakoni hari tariki ya 8 Ukwakira 1916, maze bahabwa ubupadiri tariki ya 7 Ukwakira 1917. Babuhabwa na Musenyeri Hirt muri katedrale ya Kabgayi. Reka noneho twigarukire ku buzima bwaranze by'umwihariko Padiri Balthazar Gafuku. Nk'uko twabivuze hejuru, Padiri Balthazar Gafuku yavutse mu mwaka w'1885 ku ngoma y'umwami Rwabugiri mwene Kamurama na Nyirahabimana. Yavukiye muri misiyoni ya Zaza muri Diocese ya Kibungo y'ubu. Akiri muto, Padiri Gafuku yararwaye cyane. Umunsi umwe ababyeyi be baza gukeka ko yapfuye, maze bamujugunya mu gishanga. Aho niho
Ku bw'amahirwe abamisiyoneri bamutoraguye maze bamugira umwe mu banyeshuri babo. Icyo cyari cyo gihe cyo kurokoka cyangwa cyo kubaho, cyo gukomeza kubaho nk'umuntu uzavamo umuntu w'igitangaza. Kugeza ubu ngubu amateka yiwe yanze gusibangana. Dufata nk'umusaseridoti, umwe mu basaseridoti b'Abanyarwanda babuhawe bwa mbere, yakurikiye inyigisho za gatikisimu muri misiyoni ya Zaza, ariko abatirizwa imibirizi. Kugeza ubu ngubu ni muri diyosezi ya Cyangugu cyangwa se mu karere ka Rusizi k'ubu ngubu. Yabatijwe afite imyaka 18 y'amavuko. Yiragije Mutagatifu Baritazari, umwe mu bami batatu bagiye kureba umwana Yezu i Betelehemu. Mu mwaka w'1904 Musenyeri Yosefu Hiriti yimuriwe muri vikariyati nshya ya Kivu yari ihuje u Rwanda, u Burundi n'igice kimwe cya Tanzania, hari hazwi nka Buha na Bugufi. Ashyira icyicaro mu Rwanda, afata n'icyemezo cyo kugarura abaseminari b'Abanyarwanda iwabo. Abo baseminari bageze i Kabgayi umwaka w'1913 maze bahahurira n'abari bamaze umwaka umwe i Nyaruhengeri hazwi nka Kansi, mbere yo guhabwa ubudiyakoni. Gafuku yakomereje umwaka w'igeragezwa cyangwa bizwi nka probation muri misiyone ya Kabgayi. Yahawe ubudiyakoni ku itariki ya 8 z'ukwa 10 mu 1916. Ahabwa ubupadiri hamwe na Donati Reberaho w'Isave ku wa 7 z'ukwa 10 mu 1917. Abuhererwa i Kabgayi, abuhabwa na Musenyeri Hiriti. Ubu twavuga ko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda imaze imyaka 108 ibonye abasaseridoti ba mbere. Mu butumwa yakoze, Padiri Baritazari Gafuku yatangiriye ubutumwa bwe mu seminari nkuru ya Kabgayi. Yahashyiriwe kugira ngo abere barumuna be umuhamya yuko kwiyegurira Imana mu nzira y'ubusaseridoti bishoboka ku Banyarwanda. Nyuma y'ubwo butumwa mu seminari yamazemo imyaka 2, Padiri Gafuku yahawe n'ubundi butumwa. Mu 1919 yahawe ubutumwa muri misiyoni ya Murunda, diyosezi ya Nyundo. Mu 1922 yoherejwe muri misiyoni ya Kabgayi. Mu 1925 yagarutse mu seminari nkuru nyuma y'uko kujya i Rulindo byanze. Kuwa 17 z'ukwa 12 mu 1927 Musenyeri Lewo Klasi yahaye ubusaseridoti abarundi babiri, Matiyasi Bazahuha na Gabrieli Harushakamwe. Padiri Baritazari niwe wahawe ijambo ngashime izo ntore. Mu 1930 Padiri Gafuku yoherejwe muri misiyoni ya Mibirizi aho yabatirijwe. Mu 1932 yagarutse i Kabgayi. Mu 1941 Padiri Baritazari yahawe ubutumwa imugombwa, ubu hazwi ko mu karere ka Gisagara. Ahakorera yubile y'imyaka 25 y'ubusaseridoti mu 1942 na yubile y'imyaka 40 mu 1957. Aha imugombwa ni naho Padiri Baritazari Gafuku yarangirije ubuzima bwe bwa hano ku isi mu 1959 afite imyaka 74. Mu rupfu rwa Padiri Baritazari Gafuku mu gitondo cyo kuwa 15 z'ukwa 4 mu 1959, Padiri Gafuku yakangutse atagishobora kuvuga kubera ko yari yagize ikibazo cyo kuvira mu bwonko. Nuko bamuha isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi maze bamujyana bwangu mu bitaro bya Strida hazwi nka Butare. Yamaze amezi 2 yose ari muri koma, nubwo abaganga batahwemaga kumwitaho.
yaje koherezwa muri Usumbura cyangwa se Burundi, biba iby'ubusa ntihagira igihinduka ku buzima bwe. Bamugaruye i Astrida aho yitabiye Imana ku wa 14 Kamena 1959 ahagana saa 5 zuzuye za mu gitondo. Bukeye tariki ya 15 z'ukwa gatandatu 1959, Musenyeri Andrea Perodi niwe wayoboye imihango yo kumushyingura imugombwa muri diyoseze ya Butare. Padiri Gafuku yatabarutse u Rwanda rugeze ku basaseridoti 140 b'Abanyarwanda, barimo umwepiskopi wa mbere Musenyeri Aloyizi Bigirumwami tuzabagarukiraho mu buryo burambuye, nawe wavukaga muri misiyoni ya Zaza. Bimwe mu byo twakigira kuri Padiri Gafuku Baritazari. Padiri Baritazari Gafuku yabaye indahemuka ku butumwa bwe bwa gisaseridoti mu myaka 42 yose yamaze akorera Nyagasani. Yaranzwe n'urukundo rwa gishumba, yari yifitemo kandi impano yo kuvura. Ubuvuzi bwe bwakoreshaga uburyo bwa gakondo. Yari n'umwanditsi. Padiri Baritazari Gafuku yanditse za broshire z'ikibonezamvugo cy'Ikinyarwanda. Mu 1929 yanditse igitabo yise igitabo cy'abanyekori bo mu Rwanda, cyari kizwi ku izina rya Nyirambonera, cyifashishwaga mu nyigisho zihabwa abana. Nk'uko twabyumvise mbere, Baritazari Gafuku yitabye Imana ku itariki ya 14 Kamena mu 1959 ku myaka ye 75 y'amavuko. Donati Reberaho baherewe ubusaseridoti rimwe yari yaritabye Imana mbere aho yari akiri muto ku myaka 41 y'amavuko, hari ku ya mbere Gicurasi mu 1926. Uretse aba bapadiri ba mbere b'Abanyarwanda babiri, bwa mbere mu mateka u Rwanda rwabonye musenyeri, uwo ni umwepiskopi w'Umunyarwanda Musenyeri Aloyizi Bigirumwami. Ntabwo byarangiriye aho kandi, ntabwo twasoza icyegeranyo cyacu tudakomeje gushimira Imana iyi yubire turimo y'imyaka 125 Kiliziya Gatolika igeze mu Rwanda, aho kugeza ubu Kiliziya Gatolika mu Rwanda yongeye gutera indi ntambwe idasanzwe ubwo Papa Francis yatoreraga umwe mu bepiskopi bacu kuba kardinale. Uwo ni Antoine Kardinale Kambanda, aho yabuhawe tariki ya 28 Gushyingo 2020. Kuri ubu ni Archiepiskopi wa Kigali. Mu gusoza iki cyegeranyo cyacu, turakomeza gushimira mwebwe mwese mudahwema kumva ndetse no gusangiza abandi ibyo tubategurira. Turashimira kandi Imana yikomeje gufasha Kiliziya Gatolika mu gusoza ubutumwa, gukora ubutumwa bwayo neza, aho kugeza ubu ngubu Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ifite abasaseridoti benshi batandukanye. Twavuga abakomoka mu muryango w'abareligieux cyangwa bazwi nk'abamisiyoneri, ndetse tukagira n'abapadiri b'abadiyoseze bagenda baturuka bakora ubutumwa muri za diyoseze bavukamo. Dufite kandi n'abasaseridoti batandukanye b'Abanyarwanda bakorera ubutumwa hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, aho bakora ubutumwa bwo kwigisha, yaba ndetse mu kwigisha mu maseminare atandukanye yo ku isi, i Burayi, muri Amerika, mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Twavuga Kenya ndetse na Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tutayiretse. Kugeza ubu ngubu Kiliziya Gatolika ifite diyoseze nyinshi zitandukanye ndetse n'amaparuwasi menshi agenda avuka umunsi ku wundi. Turabashimiye mwese, mugira amahoro. Astra Vista, yari Joseph Lucky.